With the initiative of Youth IPFT President Brian Debarma, a number of 436 voters from 127 families of Tripura, Motha, IPFT and CPIM joined the Bharatiya Janata Party on Friday. The Tripura BJP Vice President Patal Kanya Jamatia, Secretary of BJP Janjati Morcha Video Debarma and Vice President Bimal Kanti Chakma welcomed them with their party flag. Why did the Tiprasa cannot stay in a particular political party for a longer duration? No one has the answer for that question. On Friday, another 436 voters from 127 families joined the BJP party, coming from Tipra, Motha, and IPFT with the initiative of Youth IPFT Vice President Brian Debarma. The Tripura BJP Vice President Patal Kanna Jamatia, Secretary of BJP Janjati Morcha Video Debarma, and Vice President Bimal Kanti Chakma welcomed them with their party flag. With the cooperation of Mandai and Takajala Mandal organized a party joining program at Champaknagar Community Hall. The event was attended by the Tripura BJP Vice President Patal Kanna Jamatia, Secretary of BJP Janjati Morcha Video Debarma, Vice President Bimal Kanti Chakma, Mandai Mandal President Ajit Debarma, Vice President of Sadar Urban District Pintu Debarma, Ex-President of Mandai Mandal Tarit Debarma, and other party members. On that day, at the party joining program, 51 voters from 15 families of Tipra, Motha and 385 voters from 112 families of IPFT, CPIM and other political party has joined the BJP. For what reason did they need to join the BJP leaving their political parties? Listen to the Youth IPFT President Brian Debarma. 19 तारिख मे 2023 दिनै चम्पनगर कमिटी हल एक योगदान सभा जों असभा फाइमान जाथायगा चिनि राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी निराखौ ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 नि सिमि जों पार्टी आईपीएफटी ओ गोबां मास खालामनो जों खायफायो दिनै चिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे चिनि खुमुलुं आमचायो जों दिनै 590 फेमिलि एवं 340 भोटार जों दिनै चिनि दा सिगां चिनि दा रबीन्द्र ताई गोबां चिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफटी नि याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टी नो जों समर्थन खालायो गोसगांगो जों खुमुलुं आमचायो भारतीय जनता पार्टी नो दिनै जाननो सोंथि सावै अ खुमुलुं आमचायो गोबां मा चिनि तिप्रासानि डेभलपमेन्ट खालायनानैबो जों सहयोगिता खायना होनै जों दिनै भारतीय जनता पार्टी ओ जों योगदान हो मन आं पाइनामो जोङो चिनि दिनै फाइमान लगे लगे जों बाय गोबां बर कन्टेक्ट खायनांगौ गोसगांगो जों हाय खुमुलुंगो प्राय 300-400 फेमिलि हाय जों योगदान माफिनाय गोसगांगो जों नुबै मानाया बर मनबो आसमो जतनो हाबाय दिनै मान्दाय एवं ताई ताकारजला मंडलनि बिसिंगय आईपीएफटी ताई तिप्रा मथा याकावै जे बीजेपी फाइने रंना जों लामसखा ताबुक जों जे बरक रक फाइजाक बरकनो चिनि पार्टीनि इंगै जों बरनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय जों बायनो पानजाले सामुं खलाय फाइनै सालो मोदीनि जे वान सुगमानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगमानि न आबनो सामुं खायनान मागै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रकनि नगो सगरिनानि मागै चिनि जे खापां स्रांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाई फाइमानि हाहाय चिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे वोटार्स तिनि फाइमानि हाय खलायनो जों ताइबो फाइनाय बाई इलेक्शन तिनि पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो CPIM कांग्रेस तिप्रा मथा आबो नील उंथांनाय पाहारो आउन बागैनो जों मानसिगो ताई तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लियामेंट इलेक्शन काइनैनो जों मोदीजोनो एमपी उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांका जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खलाय जॉइनिंग प्रोग्राम खलायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बंना हिने जों खाकरा कुंजाक ताइ उक्लक उसललिया बसकां आगक थांगय समस्त चिनि बरकनि मानथाय साथाय हुकुमुं मुखुमुनो जत खाथरै तन्नामागै बखा संजाक आबनो सुंबांनो लामसका हामबाय सर कायसा समु नों तो कताल जनजाति मोर्चानि जीएस मानखा जीएस मामान यागला जनजाति मोर्चा नंबो बाहागे सकां दैख्लांनाय जनजाति मोर्चानि ताइसा जीएस उनफमानि रिजाल्ट हायता
ha kaklaika hagro kaklaika buni bodol baika tini ungdrobo sa asu hungke bai phainai salo naino batai tamungno asuna hambai. In coming days, more number of voters from different political parties will be joining the BJP stated by the newly joined voters. However, why did the Tipra cannot stay in a particular political party for a longer duration? No one has the answer for that question. Reported by Prabir from Jirania, Chini, Khorang.